Mai I te rā hauora henengaro ki te rā whakatairanga I te kāinga koretanga. Kua puta ngā hua o tētahi mahi kaute I te toko maha o te hunga e noho tiriti ana ki Tāmaki Makaurau. Hei tā tēnei ripoata a te Okua McLean, he rahi o ngā tāngata nei he uri Māori. Nā whai anō te karanga a ngā kaimahi e āwhina ana I a rātou, kia whakapiki ake te tautoko a te kāwanatanga ki te whakaora I tēnei raru nui. He whāngai I te iwi, te mahi. Hei whakanui I te rā whakatairanga I te kāinga koretanga. It's about doing practical awhi for our whānau who on the street. So, Te Puni Kōkiri, every homeless day we provide food. Can't get any more practical than that. I te rā marama koni atu I te ono raunga kai tūau I takahi ngā tiriti o Tāmaki Makaurau, me te aha toru rau ono te kaumātahi te hunga kei ngā tiriti e noho ana kaore he whakamarumaru. Whitu te kau o rau he Māori, he poronihia, anō hoki. Is that concerning? Very concerning, very concerning. That's, here we are in New Zealand, you know, we're not a third world country, but, you know, our whānau are suffering from third world influences like homelessness, like poverty. Don't forget there's whānau sleeping on streets throughout Aotearoa. That was just in Tāmaki. Mō ngā tau e waru kua no hia e Richard Tūripa ngā tiriti, ko ngā pāka o te pokapū o Tāmaki o nā kāinga taupua. It's spent some time in the parks for a few years, just wasn't really able to pay the rent and get food and stuff. He oi I nā mata nei kua whakamarumaru tia ia e te kaupapa Housing First, me te aha kua huri te tai. I live currently in Auckland City and it's amazing. Very grateful, very grateful, but it's also good for me because the other whānau that are seeing me doing stuff, they're starting to motivate them, you know, and they're starting to ask me questions, so I give them the help they need. Tuia ki tēnā he mea tūhura te 3,200 tāngata kei ngā whare whawhati tata me ngā mō tērā e noho ana. Hei tā Rogers haunga ngā rongoā a te kāwana, me whitiki whakatika tātou te Māori. We can't look somewhere else for the solution, we've got to look to ourselves. So I would just be encouraging our whānau, our iwi leaders, our hapu leaders, our marae leaders. This is our kaupapa, we've got to find a solution. Hei tā ngā kohinga tuatahi warurau ke te hunga kāinga kore e noho nei I te taone nui rawa o te motu. Te Okua McLean, te karere.